nagpasalamat gyapon ko bisag og gamay kaayo ang yaha. Ang importante nalingaw gyapon mi. Gabason lang jud ang amoa. Mauto nga masuko jud kaayo ko kung dili ko pirmi gabason ni Cardo. Kabalo na mo mon akong kalipay, pero ang yaa yung gabas perti gyud ka gamay karaoke na siya sa ako. Hala, gamay day gabas si Cardo? Ay sos, gamay jud. Hala uy, gamay day kay gabas na si Cardo. Nakain kog dako kay atong una ana man siya nga murag dako nog sawa kadak-a. Pero mas gamay pa po siguro ang wati kaysa iya. Nada corona. Mauto nga makaingon jud ko pagkahumana mo og gabas. Nagpasumangi jud dahil ko nga manghugas ako. Kay naamo gud to isa ka higayon nga lungkoy na kay anya ang gabas. Wa nagi pag-asa bisag unsaon. Murag siya ko'y nga nalokot. Grabe po nang murag siya ko nga nalukot. Basin mura og donut nga midukot. Dili pod. Mura jud og donut nga midukot. Aliana, na ako'y pangutanan nimo. Unsa man po inyong buhaton nin pagkahuman og gabas? Mangaon mi. Mangaon og skin di og man eh. Kay ganahan man daw siya mukaon. Kana raman pod ang maayo nga gibuhat sa ako aniya. Bisan todo gamay kaayo ang yaha. Mabawi ra sa paak. Lingaw man gihapon ko. Karon Aliana, unsay color sa iya ang gabas? Lagom. Oh no! Pero kusog maghamodulot. Kung sa ako pwede. Modulot raman po siya. Pero dili na kayo mosulod ang kambyo sa kadina. Kay ang iya ang tuti nga mo ipagpadanlog murag na mala naman. Mao nga ipa-change oil na lang. Lain pang pangutanan nako nimo Aliana. Unsa man po imo ang maistorya sa mga fans sa Tans Production nga nalingaw man sila sa inyo ang gabas? Padayon lang ilang suportahan ang gabas kay of course malipay pod ko. Og kanang mga lipay sad mo, mauna. Mao ba? Dayon naapa ba kay mensahe kay Cardo? Magpagabas pa kaniya. Ay dili na ko oy, kapoy. Kapoy lang may unta og dako ang yaha. Musugot unta ko, bahala og kapoy. Pananglitan kung dako na gid kaayo ang iya ang gabas tapos hait na kaayo sakto na sa baid, talinis na kaayo ang lingig. Unya kung muhanyo siya nimo nga mugabas, musugot ra pod ka dayon sa iya. Kanang kung mudako na ang yaha, dapat kusog, gahi, hait, ug paspas pod mo lusak. Kanang dili gupod ko mabitin, kanang masatisfied ra pod. Dili kay murag luya nga ulod sa nangka nga gitabagat. Dayon. Basta gusto na ko kanang hait nga gabas ug kusog sad mo daro sa ako. Dako jud imong gusto. Dili man pod sa ingon. Basta dili lang pod nang gamay kayo nga murag tukog na lang.